çember girdin berinedan Sirus şeber koydan çember girdin berinedan Pergala turaniyan kirine dilu perişan Pergala turaniyan kirine dilu perişan Ebbaran seri hilla Zindarını sergu bende Beş nazir öble bende Şiyarını sergu bende Çambere kure bende شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن واشکودارن هنجان یرو 4 گلان 2024 شمیل بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن چند نوروجه پیشکش بکندم دم آزادی ریبرا پویا نوین در آگاندون و چپمنی هپگه بداخویانی که بیلانچو شهر آمها نیسان اشکره کرد ناویندا راگیاندون و چپمنیا هپگه گودگرلاین آزادیا کردستان بجوشان روز یکتن بهاره و برهی برخودان ماه نیسان پیشوازی کرن گریلای آزادیا کردستان کو جباکوی کردستان حتی هرم پاراستای مدیای لهر دری برهی فدای آپوی تکوشنا خود دومینه د ماه نیسان دیجی به همان بریارداری برخودان آخو بردوام کرد هپگه د دومادا خویانی د گود ارتشا دولت ترک آداگر کر ماه نیسان ل ایالتن باکو کردستان جدیرسی و حتی مردینه جبوتان حتی جل مرگه لگلک هرمان اپراسیون پیکانی لبله یک جوان اپراسیونان انجامک بدست نقص و گریلا باکور به بحار رکت نوا پراتیکات سالیده ایریشن داگیرکری ین لهمبری هرمن پاراسا ین مدیای مشوه بومباردمان هوایی و بجاهی بینابر دوام کرن دولت ترکا قرگر میتینگر لهرمن پاراسا ین مدیای ایریشی گریلا دکه و جبو آرمانجه خوین داگیرکرنا باشوری کردستان پیک بینه و دستک بگیره گلک هفدیتن و بازرگانیان قریش کرن دولت ترکا میتینگر و قرگر هفدانا ویا گرتنا دستکی بریا ایریشا داگیرکری دواتیا کل پیشبری برخوادانا گرلای آزادی کردستان زحمتی دجی و نیشان دده ایدی بتنا سر خواه نکاره تو انجام دست بخه جبرکو نا ارتش و دولت ترکا قرگر بزلالی دیتیه کل پیشبری کراهی تاکتیکی asla tekniki performanse gelmeden و رح فدای آپوی کو گرلای آزادی یا کردستان بدست خستیه بتناصر خوان کارن انجام بگیرن ددا خویانی ناویندا راگاندون و چپمنیا یا هپگه ده ارتجیهاتن گوتن ارتشا ترکا داگیر کر کو ویر هستی فهم کریه ده 16 نیسان ده باغوی که پیدن کو به کو ده مدیای ده به پارو کرن لدیجی متینای دست اپراسیون که داگیر کرنه کر به دستکا پدک گاو به گاو لقاده بجیه بون و گاو به گاو پیش و چون اساسات گرتن تبی کو دست به ایریشه که داگیر کریه به وی رنگی کریه جی باغوی که وکری رانا گهاندیه ارتشا ترکا داگیر کر او چپمنیا شر تیبت افاشی جالیه که و ایریشا داگیر کریه کو دای دست بکرن جرای گشتی و شرط و لالیه دنجی دروین کود بیجن هما هر روز هزین ما وندهی دانه سرویستی که دبر خدانا مها نیسان ده هفریه ما آرارات هرکول برژین یلماز و زین
دوین زاغروز گیهشتن شهادت و ناسامه برفره این هر سه هورین ما بگل می ولاد پاریس و رای گشتی را خاطنه اشکره کرن و پارو کرن و که گرلاین آزادی این کردستان ده تکوشنا ساله ده هی بهتر به بریار بونه ده تاکتیک ده پسپور بونه خوش هر آلی و آماده کرنه و به حاکمیت که مزنا پسیکولوژیک کتنا ناوا تکوشینه ده لسر و بنگه هیزلمین کتن ناوا ساله جبو تک برنا پلان داگیر کریین دولت آترکا داگیر کر و میتینگر و به همان بریارداری و رح فدای آپویی تکوشینا خو بدومینن بیلانچو برفره آ تکوشینا مهانیسانه و های ایریشن ارتشا دولت آترکا داگیر کر ایریشن به بالافرین شهر دسدو هفتو نه جاران ایریشن به هلیکوپتران 30 جاران ایریشن به تقمنی قدخه کری 11 جاران ایریشن به درونای بمبار کری 9 جاران ایریشن به چکن کیمیوی 1 جاران چالاکن گشتین گریلا 29 جاران کشتین دشمن هجمارا داگیر کرن خاطر جزا کرن 12 هجمارا داگیر کرن بریندار بون 3 چپرک هات امها کرن سیستم رادار 1 کامera موبس 8 پروژکتور 1 چکو آلون لشکر ین هاتنه دست سر کرن چکا فردیا مپت 55 1 دوربینا چکید 2 فنرا سری 1 برچاف 1 یاکو دربل هاتنه خستن هلیکوپتر سکروسکی 1 بلگودارن هجا HPG داخویانی که دیجن ایرو پاروکر HPG 15 داگیرکر هاتنه جزا کرن 5 کن و 2 چپرجو هاتنه امها کرن ارتش هاتر 16 نیسان به پیشنگ دیا PDK لیدیج هرمن متینا دست بترگرکن و یا داگیرکریه کر جوی روژه و گریلا بچالکن باندور دربنگران داگیرکر اندخه و جاره داگیرکرن لکانی بود که یه لقادا برخودن یا گول که ده هدفا گریلا دبو نابن در آگهاندون و چپمنیا HPG تکیلداری چالاکی اواگاهی پارو کرن و سبی هزر مداگیر کرن لکانی بود که یه لقادا گول که خستن کنترولا خوده پاشه باوه که کردینه جمسفه که نیز به بومبه اندستان و چکن فردی داگیر کراندان ده چالاکی تک 15 داگیر کراتنه کشتن هر و 5 کن و 2 چپر جی هاتنه امها کرن HPG تکیلداری ایریشن ارتشاترکا داگیر کرجی اواگاهی پارو کرن دنابرا ده 2 سیسه و چاره گلانه ده قاداگیره رشید گیره زنگیل و دشتا کافیا یا گاره 6 جاران قادا سر متینا و درگیل یا متینا 3 جاران و اولولانه یا خاکور که جاره که بگشتی 10 جاران bu balafrin şehir hatiye bombe baran kirin درابرا یک و سیسی گلانه ده جیل دیج قادن شلازه و گولکا ین متینا و شهید ابراهیم آزاپی به هلیکوپتر چکن گران ایریش پیک هاتیه بلگودارین هجابن حبر خو بدن هرمن پاراسنا مدیای روزنامه‌وان سیدار گارزان بمره دم باش اول سیدار دم باش اول گلک سپاس هوا سیدار هم جبو داخویانی HPG جبو گولکای متینا 15 داگیرکراتنه جزا کرن داخویانی آنها کت بردستمه هم جی HPG بیلانچو مها نیسان جی ایرو اشکره کر چوا دنرخینه کرن بکم آگاهین داویش ده بگیرن بله شخوی چالاکین گریلا پینابر بردوام بکن هم بری ویژه پینابر ایریشن هوایی بردوام بکن شخوی وندجی نوچه خواه پاروکر نوان دراغاندن چاپمنیا HPG جی نوچه خواه پاروکر بین گیره گولکا گیره کو 16 نیسان دولت ترک خواست داگر بکه اپراسیون اگلیو داوی دست بکرن به اشکریا پدکه ملکی و پدکه ریچه که ملکی و جی اسکرین ترک و aslında van giran bigre hem beri on iru sahare çalakiye çebi ve çalakiye da zaten nuşan da hatta diyor giren her iki 15 asker hatına kuştu devlet işte ki balkeşe van kaybet van hafte davida devlet Türk kuşti ko her metina çetben kat çapamaniye kadar nade van duveskere yani افغان هفته داویدا چهار ناو هنن ها چاپمنیا اوسا مدیا جواکی دا یا جی دفتره که آگاهی تین بیشن چهار ناو هنن امکار ناوان جی بیشن یعنی سربازه که ناو محمد یلدرمه چه هاتیه کشتن چه بیه نگوتنه لیسا پسپوره که یعنی پسپوره چاوشه که پسپوره ناو özgür صدقه اوجی
çava hatiye kuştu çabiye ne gutuna bir hecatin cida diden le evan her navan hecat cinadana tek o savak kuştu dana mene dizi zaten binbaşıya ve kayran adıl darvaskiriye o saat mriye o saat çapımani yapardan bir saat ne ve yekide ata göçmen bece büyük gelide van haften David Taybet vindahya davetin dakar bebi avayet xazın çapımani yakada ve şirin gerilla jî ji xwe lê davî 15 asker hatiye kuştin û dîmenên çalakiyan jî bêjin em ê ji xwe pêşero jê navan de ragihandin çapemeniya HPG ve jî ji xwe em ê pêşero jê wan dîmanan gelê xwe re giştira par vekin devleta Tirk vir da pir zelal xuyatke daxuyaniya HPG da jî heye em meha ku em tê da dijîn û wek devleta Tirk bû em ê operasyonekî pir mezin bikin em ê goregorekî mezin hatin hevdîtinên kirin hem bi pedekî hem jî hükümete Bagdad'a kirin le diyare pir zaral diyare o milli deruniye de tekşuine ke ne karın işte bu xazın ne karın biken u leciber viji te xazın padaki yek bexen nav şarda بله yani peçbergi xorakene amur olsa jibo xaciye ki muayinde çeken o aligiri xaci zeda biken jibar dizan bendahya ki mazın devleta tekjante mezaken mesela mehekida her iken nizi sesat caran erişim balafra şer çevine. Yani rojin ko erişim balafra şer. Sesedun nehcar heval sidar. Bale. Şoy rojin ko erişim balafra şer çenabın nine harama parasına mediyor. Rastla. Hani tevgeren helikopteran bigirin yani erişim kara baragi ko kara khastına danın na avan daran ce dagir kine çeki gram bigirin her cure erişim ben haber berdam elle hemberi vi jigeri lab dava ki vostana profesyonel çalakyan da dardığı. Ev çalaki David derketi jişxwa nişane iye. Devlet Türk yani meni deruni da nahat tekşiwinek jant ki eğer ku xwazide buer biya usat serkeftineki mazın desti de hebya na xwa hedefi pir mazimi pir zelal bigot hedefi min hatta gari qandil hami şengari projava bigim le na ne kare girek isekme. O ancak ev jipe alikariya nokeran به آلیکاریا وان کاره بتا وان دران بسنه یعنی تخازن پیشمرگه جی بخنه ناو شهر دا شخوا دیاره پده که جی تخازه پیشمرگه کفتن ناو شهر دا جبر که هلبجاتن پیشارو جیوان هیا او هلبجاتن هجی خاره کتا هجت ام نکم در هلبجاتن جبر که تو بیجن حرمی که حکومت اما هیا شهر هیا جبر ام نکا کم در هلبجاتن جبر ویجی هجت که خاره تخازن چکن yani güçlü evhe yürü sahara disa ledana barafren şer habi memru karevi beje şu navan da ragandine nuça şey hepege merkhandine fakirin yürü sahara disa dire zengil te guten mele harama gari Bele. ledana barafren şer çebi ben haber ledana barafren şer karakule sersiyon ledan çebi hem bari çalaki çebi memru karen ha avam mijaram bırakın بله ام گلک سپاس دکن هوال سیدار گارزان جهرمن پاراسنا medyaya راگهاند دبیجن قوت به دم باش گلک سپاس دم باش باشم باش بلگودارین هجان بنوچین خو بردوام بکن هفسروک دم پارتیا آمده آپاس شاهین گو جبو دموکراسی و آشتی آزادی فیزیکی برا پوشرته Appa Şahin li ser tecda giran Janefer Axvi gut gele Kurt 50 salın ji bu çare serkira pirskirekan tekoşînê dike. Lemberi ku netewa dewlet di pergala federalî de dikare ve pirskirekê çareser bike dewleta Tirk dine çareseriyê de ısrar dike. Şahin anî zima ku perspektîfên rêbera po ji bu çareseriyê guncavin û got aqlê dewletê nijadperestiya di radeya faşîzmê de diparêze û hemûriyên çareseriyê red dike. Ev feraseta şere teybete û bingeha wê jî tecdalê İmralê ye. Li her derê bi teybet li girtîgehan li dijî tecîtê çalakî tên pêkarên. Nöbetên adaletê, meşa azadiyê ya di meha sibatê de û çalakiyên piştî wê bandorekê girîng li ser civakê kir. Ev bandor di hilbijartinên Sûriyeke adarê de jî şember bû. Ev bingeha paradigmaya riyasiyê mîne, mîmarê vê paradigmayê jî birêz Abdullah Öcalan e. Gelên Tirkiye Kurdistanê faşîzm AKP MHP red dikin. Peymanên hilbijartina herêmî jî ev bû. Eger ev tecît kurtir bibe yên ku ev tecît afirandin û parastin wê di nava sergoya dîrokê de ciyê xwe bigirin. Şahin herî dawî got em baş dizanin ku mîmarê aştiyê Rêber Öcalan e û bi peymana ku bide jî wê hemû hevsengiyan bihejîne. Ji bo demokrasî wêrê vî welatî azadiya fîzîkî ya Rêber Apo şert e.
Dagirkeran erişi gündeki şehbayekir arteşa Türk'a dagirker beriya saateke günde der qaqe egire dayı bajar şehbayı top parankir liguri agahiyan günde der qaq be bombe baran û busan hatiye toparan kirin derbarê encamê toparanê de agahiyên berf rehne hatine bidestxistin. Akademisyen Doktor Kamuran Berwari got avakirina baregehên leşkerî li bajarê Zaxo statûya Başûrê Kurdistanê ber bi metirsiniyê ve dibe. Doktor Kamuran Berwari diyar kir ku di 33 salên derbasbûyî de tu desthilatdarî û hikûmeta Iraqê li Başûrê Kurdistanê nîne. Lê niha dewleta Iraqê baregehan askerî li herêmê çê dike. Hatine Erdoğan û wezîrên herî navdariya Baxda û Hewlêrê jî hatineke teybet bû dixwazin desthilatdariya Başûrê Kurdistanê bidawî bikin û herêmê careke din têxin bin kontrola Baxdayê. Akademisyen Berwari got Çîn, İran û Rusya, Amerika û Awropa li dijî hev şerekî aborî dikin. Tirkiye ji her du aliyan bêpare. Ji ber wê jî dixwaze bi dewletên rûşrata navîn û Iraqê rêriyeke alternatîv ava bike. Vê stratejiye firset dibîne ku bi desthilatdariya Baxdatê re herêma Başûrê Kurdistanê têk bibe. Divê kur jî bîr nekin ku avakirina baregeha leşkeriya Zaxo li ser statûya Başûrê Kurdistanê gefeke mezin e. Ev plan ji alî Erdoğan, Iraq û dewletên din ve hatiye amadekirin. Gelê Kurd dikare xwe biparêze ev çil salin şerê gerîla û Tirkiye heye. Tirkiye 50 salin nekariye gavekî paş ve bavêje. Eger 26 hevpeymanên ku Iraqê bi Tirkiye imzê kirine bikevin pratikê, Iraq û Tirkiye pêwîstiyê bi Başûrê Kurdistanê nabînin û wê her du alî bi hev re êrîşan bikin û hemû destkeftiyên Kurdan têk bibin. Lê dîrokê nîşan daye ku faşîzm ser nakeve û mîna Saddam ve Erdoğan jî têk biçe. Roja Azadiya Çepemeniyê rojnamavanî nesûcê darizandina wan sûcê mezin e. Komele rojnamavanên Dicle Fırat DFG, MGK, Dîsk, Basınîş li Amêdê navçeya bajarê nû li ber deriyê DFG ji bo sê gulanê Roja Azadiya Çepemeniyê daxuyaniyek dan. Parlamenterên nûnerên sazî û rêxistina jî di nav gelek kes beşdarî daxuyaniyê bû. Hevserokê DFG Selman Çiçek daxuyanî xwend û got astengkirin şopandina nûçeyan bi sansûr, binçavkirin û girtinên bi serdegirtina malên rojnamavanan bi hemû dijwariya xwe dewam dike. Her jûre êrîş, astengkirin girtina binçavan û işkenceya li dijî rojnamavanan sûce. Hem binpêkirina mafê ragihandinê ye, hem binpêkirina mafê geliya bi destxistina agahiyan e. Îro jî di roja rojnamavanên cîhanî de sembol jî di nav de li gelek navên da avêtin sermalên rojnamavanên Kurd û neh rojnamavan hatin biçavkirin. Selman Çiçek got fezlekeya rojnamavanan bi nûçeyên li ser pirsgirêka Kurd têcîta li ser Rêber Abdullah Öcalan û çalekên li ser van mijaran hatiye ristîn. Peyvîra bingehên ya rojnamavanan ew ku rastî û heqetê ji bo gel û raya giştî eşkere bikin. Seroka MGK Roza Metinan nûnerê basınî Şia Amêdê Hakî Boltan jî axivî gotin eger îro krîzeke aborî û siyasî hebe yek ji sedemên vê girtina rojnamavanan e. Hatta ku rojnamavan azad nebin ev kirîçarê ser nabin em azadiya rojnamavanan dixwazin. Nûnerê TGS Mahmut Oral parlamenterên Dem Partî Sevil Ayçêlik û parlamenterê Emep Sevda Kara çarjî axivîn û gotin rejima faşîstî AKP MHP tûcarî ji polîtikayên xwe yê metîngeriyê venagere. Em li hemberî faşîzmê têkoşîna xwe bidomînin û paş de gav navêjin. Daxuyanî bi duruşmaya Çepemeniyê Azad Naibê denkirin didawî bû. Eren keskin xwestin bi zorê li rojnavavan Esra Solîn belgeya ez endamarê xistinê me bidin îmzekirin. Nûçegiyana Ajansa Mezopotamiya ma Esra Solîn dal ji ber karên rojnamavanî hatibû binçavkirin piştî îşkenceyeke giran hate girtin û li girtike Bakırköy di hücreya yek kestê tê ragirtin. Hevserokê îhate Eren keskin di sîhê Nîsanê de çû serdana Esra Solîn dal û piştî hevdîtinê ji ajansanê feraxivî. Keskin got sê rojin xwarin nedane Esra Solîn tenê av dane. Du rojin bi tu awayî ji hücreyê nehatiye derxistin. Esra Solîn dal net tê diketina girtîgeha Bakırköyê de li Qereqola Vatanê de jî rastî îşkenceya lêgerina tazî hatiye. Eren keskin da zanin ku kiryarên dervê qanûnî tenê evnînin û got rêveberiya girtîgê hewl daye ku bi zorê
اوراق که کل سر نویسا از اندام ریخستنه ما او دخوازم در باس وی قوشه ببم هیه پی بدم امضا کرم اسرا ev kiryar kabul nekiriye. Devlet ne hakikemezin rojnama varandike u dixwaze azadiya ifadeye astenk bike. Mıqabın muhalefe jili hemberi van kiryaran peydenge. Jibu ve jidi ve hem helvesta devlete ve hem helvesta muhalefete vere teşhir kirin u şermezar kirin. Eren keskin heridavi gud solin jiber xabaten rojnama vani hatiye girtim. Jukwe dadger jipirsen veke tu çima nuçeyin tecite amade diki u tu çima tekildari kuşnajına nuçeyan amade diki jekirine. Devlet Türkiye peymanama femruvani Avrupa imza kiriye. Le hem hukuk bimpedike hem peymani navne tevi bimpedike. Ev kiryardır ve beriyen faşist u serdemen derbeyin leşkeri de dahatın kirim. Mıkabın AKP'ci van kiryarın faşizandike pratik eder. لطوای جیهان روزنامه‌وان روبروی زوری زحمتی ایریش رواندن کشتن و گفن مزن تیم به تیبتی جگر جن بن اوهین زحمت تره ماموسته بشر راگه هاندن دکتر آشتی همه صالح گود دیو روزنامه‌وان جن به آواکرنا هفسنگی همو آستنگیان در باس بکن Parlamenteri Dem Partiye çün Serdana Emine Şen Yaşar Parlamenteri Dem Partiye Sinan Çift Yürekli Serdane'de ağıvi gud Malbata Şen Yaşar adalete duhazın ev dağıcı bu hemu kurdan u gelenli Türkiye kujerin Malbata Şen Yaşar derbene en bankli gele xodikin dibejin Malbata Şen Yaşar tene nehelin Malbata Şen Yaşar ne tene jibu xoy jibu hemu gelen kurt gelen Türkiye'li berxodide ji platforma jinanya Ankara'nın neylan sörmez saçılık jigud emli gel dayıka Emine Şen Yaşar'ın Derişa çekdarın İran'da Zaruk Kolber bigirani birindar bu. Luguri Kolber nevse ragahandi şeva bori hezen çekdar yen rejima İran'ı sinure bajar zerdeş eroşrat Kurdistan Zaruk Kolber jçaven ve bigirani birindar kirne. Her vahat diyar kirin ku Zaruk jeher du çaven xwe bigirani birindar bu o egera be tamamı unda kirna çaven xwe heye. Hejay gutine ku dnava 13 salem bori de 2409 kolber ser sinure Ruşat Kurdistan buna kurbani her vaat tene dmaha Nisan'de ya İsal'de 6 kolber jale rejima İran'e ve 2 kolberji jale devlet Türkiye dagirker ve hatine katil kirir. Tene di Nisan'de heft kesli İran'e hatine darvekirin medya Ruşat Kurdistan rakyant ko tene dmaha Nisan'de heft kes jale rejima İran'e ve hatine darvekirin hat gotin ku jivana 10 kes xalke bajarın cudayın Ruşat Kurdistan'ın u 18 kes ji xalke Belucistan'ın hejay bir xisne dmaha adarede İsal deji 18 bu yerin darvekine li İran'e hatiye tomar kirin li kuri ve dmaha Nisan'de ku heft kes hatine darvekirin reja darvekirin cisedi 328 zede kiriye. Linavça Lıcike ku kereseta maden lepek hatibu cenaze du karkerendin jatın ditin. Vezir-i Çavkaniyen Xozayı u Enerjiye Alparslan Bayraktar Ragyant ku cenazeye jinneh karkeren ku pişti hezazı liqada madene ya navça Lıcik a Erzingane pek hatibu dibin axeda mabun du juvan hatın ditin. Hat diyarkirin ku cenaze ayde karkeren bina ve Ramazan Çimen u Kenan Özün. Çalakiya kuşeniyen marun se 22 Nisan de dijî xebatên madenê yên ji sala 2007 û vir ve domin dan destpêkirin di roja 13 de berdewam dike. Şenên marun ise dixwazin dem destkena kana madenê bê sekinandin taxribata li derdorê hatiye kirin bê tanzim kirin û qadên jiyan yên guntiyan weke berêbên çêkirin. Welatiyên ku li dijî talana madenê nöbete dikirin ji Ajansa Mezopotamya Mara axivî. Omoca ve ava memleketi me xirab kiri a madenciye teni evdiyo me xirab kir, geriye me xirab kir, her tişteki me معلوم kirim, Allah me püç kir
ام برهند امید وی داری که ام سرکتنه که بکن و ام آزادی ببین ام جوری که نداری. اره ولی حتی معدن وی داری تین وی داری ندار کبن ام جوری داری بالاف نبین بیجیم بلا شور نکتن ظاهر دتما مملکت من خراب کرد. بازه من وری اداره خانه کرد ملت من اداره خانه کرد هم بیشتر بلا در کبید وری داره ترک کرد. خودم اول 3 سال ما گنده خبرده ام چون اول دست آورده گو اول هدی ماریش خلاص بو ماما بیشتر اینکه داوی ام بیشتر اکید بین خزر چی کس بید کس نمی‌یاستیدن یه نزاش کی هاته بید ام نزانی بیشتر امکلی آل باید چه داشتن بیشتر از کسی نمی‌یاستن همی مجلس دسته مداد باش باقان جمهور باشخان همی ازم چون منت کسی کنینه امیجی 3 سال ارو کجی چو امیجی کو جهک هیلا بید کو نکولا بید حتی هنده اد قاچاقی امیجی قاچاقی جی کولا یعنی نکو امیجی رشوت کوی هبید امیجی از نکوی فلان کوی تشته واسه چنینه همی افسنه همی مزر جه مایا همی سنتوی بلینا نویسینا امر جات کن به ظلم سال مراکن و بس حقارت بس بکن بی ملتی و معدن جو جه ما درخن ملتی ما پریشان کرد ملتی ما مقدور کرد چه آقبو من نهلا چه دور باد بو من نهلان مملکت ما همی آل تویس کرد گلیان مهدی پادل ایدار نابید دوال ایدار نابید ملت نشی بخاطر که دوری برید همی بابای وقت خان زیلا میشد بن جوی خان زیلا میشد Değerişen Daişe'de hevde leşkerin hükümete Şam'e haten kuştun çeteğin Daişe lehrema resim el-kom eruşratı Colistana Suriye erişe hezen hükümete Şam'e keru de encamede hevde leşkerin hükümete Şam'e haten kuştun. Çeteğin Daişe erişi noktaya leşkeriya fırkaya hevdehan ahezen hükümete Şam'e ruşratı rakkaya be serveriya hükümete Şam'e de kere bu de encamede leşkere kadı bu kuştun duducu birin dar bubun. Leguri navenda çavderiya mafya Mirvan Sohre ve dane ere Jdespeka 2024 365 kez le Colistana Derazor Hims hema u rakkaya be serveriya hükümete Şam'e de hatine kuştun. Dınave de leşkerin hükümete Şam'e u çeteğin Daişe jene. Jaliyetin ve Hizbullah Lübnane bıdakuyane ke ragand ku barbanga iru be obisan eriş birre ser leşkerin İsrail'e yelne devera beyat blida ya bakure İsrail'e derbare vundahi ande tu agahi natine parvekiran. Nuçe amaya daviyeli Brezilya'ya jiberlehiye heriken 29 kesan jiyana xwe destana. Li başure Brezilya eyaleta Rio Grande do Sul di rojên dawî de ji ber barana dijwar helana erdê çêbû û lehî rabû. Raydaran welat roja pênşeme agahî dan û gotina heta niha 29 kes jiyana xwe ji destana û 6 kes jî windane. Wali Eduard Leitão got li eyaleta Sersinûrên Uruguay û Arjantinê kereseta avhavayê ya herî xirab ê ku heta niha hatiye dîtin. Belê godarên ce me nûçê nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.